Il-Kummissarju Ewropew għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat u n-Negozji żgħar Elżbieta Bieńkowska temmen li meta tqabbel lil pajjiżna ma' pajjiżi oħra Ewropej saret ħafna aktar ħidma favur in-negozji. Tkellimna magħha wara sessjoni ta' konsultazzjoni pubblika ma' sidien ta' dawn it-tip ta' negozji. A lot has been done in Malta, and as I compare it to the other member states, much more than the other member states. Il-konsultazzjoni pubblika kienet organizzata mill-membru Ewroparlamentari Miriam Dalli. Din saħed dwar kemm huma essenzjali negozji mikro għall-ekonomija tal-pajjiż. Dawn huma negozji li jimpjegaw 10 min-nies jew inqas. Spjegat li dak li jiġri fuq livell Ewropew huwa relevanti għalihom ukoll. Ħafna nies jgħidulek imma dak li jiġi deċiż fi Brussell il-bot ħafna minna u din kienet opportunità biex il-Kummissarju Bieńkowska setet titkellem b'mod apert ħafna u fil-fatt tagħmlet hekk ma' min għandu impriża żgħira f'pajjiżna. Il-Kummissarju temmen bħalma dejjem jisħaq il-Gvern Malti li twettqet ħafna ħidma, però fadal ħafna xi jsir. In Malta a lot has been done, but it's never too much, especially startups. With the lack of skills, sometimes somebody has a very brilliant idea to be developed, but there is a lack of managerial skills, lack of accountancy skills. These are the things that must be also solved on the national level. Dan li semmit kif fost oħrajn teżisti l-ħtieġa ta' aktar finanzjament għal dawk li jkunu jaħsbu biex jibdew jew isostnu negozju. Li ħankun għada nimbotta kemm jista' jkun Malta u jista' jkun anke fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea biex nippruvaw naħsbu metodi ta' kif nistgħu niffinanzjaw lil dawn il-kumpaniji żgħar għaliex għandhom potenzjal kbir, jistgħu jgħinu lill-ekonomija tagħna u joħolqu l-impjiegi imma ħafna drabi jkollok idea tajba jekk ma ssibx min jiffinanzjah ħielek tibqa' biss idea.